Good morning and welcome to My Catechism. I'm your talk show host, Father Lucas Inoc. And again, my co-host is Brad Adam Anpier, the President of the Catholic Faith Defenders in the Archdiocese of Cebu. Today is the 22nd Sunday in the ordinary time according to our church's calendar. Today also, we celebrate the feast of St. Augustine, one of the great figures of the early church. And in fact, he is also called one of the fathers of the church. And our gospel reading is taken from the Gospel of Luke, chapter 14, verses 1 to 7 to 14. And this is something that Brother Adam and I will be discussing in today's episode. And we are inviting our televiewers to please stay with us after this short break. Thank you for staying with us. May buntag, Adam, may buntag usab sa atong mga suki ng mga televiewers ng atong program My Catechism on TV. So, karon Brad, niya na ta sa ika 22nd Sunday in the ordinary time suma sa atong liturgical calendar. Unya karong adlaw sa Brad, August 28 is the feast of St. Augustine, no? So, naibawtag unsa si San Agustin, unsa ang iyang dakong influence in the life of the church. Amen. Unya, unsa pod ka lantip ang iyang salabutan tungod sa iyang mga sinuwat o sa iyang mga pagpanudlo, we're able to know more of our Catholic faith. Amen. And he is one of the major authors sa daghan nga mga theological treatises nga kanunay nato nga gibasa o kanunay usab nga gigamit gani sa mga pagtuon seminaryo. We quoted heavily from St. Augustine's writing. Yeah. Especially sa iyang mga panuwat. One of the greatest works of St. Augustine is katong confession, the Confessiones of St. Augustine nga iyang gisuwat dito ang iyang experience, how he was converted by God, no, from the life of sinfulness in the early days of his life until he encountered the Lord through the scriptures, through the reading of the Bible, and after listening to the preaching of St. Ambrose in Milan, and also because of the prayers of his mother Monica, he was eventually converted to the Lord. He was baptized, a Catholic. Then later on, he was ordained a priest, then a bishop, and now a great doctor and a saint of the Catholic Church. Amen. Kana ba ilang mga sinuwat padre makapalitan na ba na ibaligyan ng mga kuana? Lisod na kayo pagbangita mga kopya na Brad, no? Karuha na sa mga bookstore, kadaghanan natin sa mga library, Okay. sa mga universities o mga seminaries, no? Pero ana sa mga commercial bookstores karon, lisod na kayo nga pangitaon ang iyang mga sinulat. Pero doon na tanian ng mga basahon, Brad. So, makatabang kayo na sa atong ministry. Makatabang sa atong pagtuon, sa pagturunan sa simbahan. Kay lagi, si San Agustin, usaman sa mga dagko ka mga itawag nato og fathers of the early church. Oh, ngano man gipa kuan di kanang gipa-reprint sa simbahan karon pud magamit sa. Nga man ang seminaryo, Brad, no? Reprinto ng simbahan na pila sa pamabasa. Okay. Kato na mga student of theology and perhaps katong mga lay people nga interesado gyud makakaton og theology. Sama na mo padre, ganahan gyud mi gusto gyud mi makabasa ng mga kuan, mga sinuwat sa mga church. May mga suwat karon na may libro ron na the faith of the early fathers, no? Nakakuha na padre. Yeah, pero kang San Agustin lahi gyud na siya. Lahi gyud to. No lagi siya kaugalingon gyud nga nga mga libro gyud nga siya mismo gyud ang nagsuwat. Okay. Anyway, karon Brad, niya na mata sa mga hapit na second half of the year. 2022 na hapit na sa ang Pasko, no? Hinaut-unta nga this pandemic nga ito karon na sinati mawagta na gyud kini, no, kay o pa magid totally eradicate kini maong COVID-19 virus.
hinoon magpadayon man ang mga matawag nato og infections, no? Busa we have to continue observing the protocols, social distancing, wearing masks, etc. Yeah. Na aron nga mapugnan ang pagkuyanap again ini maong pandemics. Yung mga brad nga karon ang atong ebanghelyo mao ning ebanghelyo karon nga sinuwat ni San Lucas kay karon tuiga is cycle 7 in our liturgical calendar. Yeah, the evangelist of the year is Saint Luke. So mas maayong ka brad at tumasahon ni no kay taas-taas sa baning atong ebanghelyo karon. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, Lord. On a Sabbath, Jesus went to dine at the home of one of the leading Pharisees, and the people there were observing him carefully. He told a parable to those who had been invited, noticing how they were choosing the places of honor at the table. When you are invited by someone to a wedding banquet, do not recline at table in the place of honor. A more distinguished guest than you may have been invited by him, and the host who invited both of you may approach you and say, "Give your place to this man," and then you would proceed with embarrassment to take the lower place. Rather, when you are invited, go and take the lowest place, so that when the host comes to you, he may say, "My friend, move up to a higher position." Then you will enjoy the esteem of your companions at the table. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Then he said to the host who invited him, "When you hold a lunch or a dinner, do not invite your friends or your brothers or relatives or your wealthy neighbors, in case they may invite you back and you have repayment. Rather, when you hold a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. Blessed indeed when you be because of the inability to repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, Brad, kini nga ito ebanghelyo karon, ato makita ang Ginoo ba nga according to the account of Luke. Yeah. Saint Luke that he was invited to a banquet, no, in the house of a leading Pharisee, and the people were observing him very carefully. Sa laktod man, no, ang atong Ginoo dili man nga iyang kaaway ni mga Parisyo. Do daghan man siya mga higala nga mga Parisyosan. So, matawag na to, Brad, that although these people, the Pharisees and the scribes of the law, nakadawat ni sila mga mahait kayo nga mga pagsaway sa Ginoo. But there are a lot of Pharisees, Brad, nga matawag na to po nga mayong tao. Yeah. No? I think si Nicodemus was he was a member of the Sanhedrin. I don't know if he was really a Pharisee. But there were many Pharisees in the life during the time of our Lord nga who matawag nato friends of our Lord. So I'm not sure about the names of these Pharisees. So matawag nato, Brad, nga ang atong Ginoo welcomes everybody. Yeah. And then makita po nato unsa ka sociable ang atong Ginoo. He loves to be invited to a certain celebration, to a wedding banquet, Yeah. and to any occasion maka alubilo siya sa mga tao. Yeah. Even fiesta, during fiesta. Yes, no, siya po mamista po ito Ginoo. Many times he went up to Jerusalem to celebrate the major feast of the Jews. Amen. Unya, sa laktod nga atong Ginoo dili to siya anti-social nga pagkatao. Correct. Buti pasabot nga ang atong Ginoo, he's really a man for all season. Yeah. No? A man for everybody. He's a friend of the poor. Yeah. He's also a friend of the rich. Yeah. So, daghan po mga kailas tong Ginoo o mga higalas tong Ginoo who were rich people. So, he did not discriminate anybody. No? Kay para sa Ginoo, ang tanan equal ra gyud. No?
in the love of God, no, God loves all equally, no. Yeah. So mao na brad nga ang atong Ginoo karon suma sa ebanghelyo didto siya mikaon sa balay sa usa ka tawo nato nga inilang pariseo or gingo man dili leading Pharisees. That means there were many Pharisees, brad. Yeah. Nga nag-invite sa itong Ginoo, kining mga pariseo, nga invite niya, matawag nato nga mga leaders ni sa mga pariseo. Okay. Unya, gingon diri, and the people there were observing him carefully. So, makita nato ba nga ang mga tao, naniid sa itong Ginoo. So, all eyes were fixed on him, brad. What would be his reaction in that particular occasion that he was there among the Pharisees, among some important figures in that particular occasion. Yeah. So, makita usab nato nga ang atong Ginoo being a very popular figure, ang tanan niya mga aksyon, ang tanan niya mga pamulong, gibantayan sa mga tao. Amen. So, that is also the peril, brad, of being popular. Yeah. So, the danger of being popular that Bantayan gyud ko you have no matawag nato nga you lost your own privacy. Yeah. No? Many times. Ano? So, a lot of people wants to be popular, but kinahanglan sab nga kung if you already that kind of person, but nga you are being popular, be ready. Yeah. Itawag na itong public scrutiny sa mga tao. Amen. No? So, labi na mga you are matawag na ito nga a figure of the society. Yeah. Mga actors and actresses, no? Ito mga politicians, mga businessmen, no? All these people are what we call very matawag na ito nga inilas katilingban, and a lot of people look up to them, no, with curiosity and sometimes with criticism, no? Yeah. And then kini brad ato ning tukion after a short break, because break sa tagkadiyot, and we'll invite everyone to please stay with us. We'll be back after this. Thank you for staying with us. No, salamat, Brad Adam, no, karon atong padayonon ang atong ebanghelyo nga ang atong Ginoo dito sa maong matawag nato sa ka-party, ano, unsay okasyon nga dito siya, we don't know. Yeah. Maybe it was a birthday celebration or anniversary or a feast or a wedding. We do not know. So ang isguta lang sa ebanghelyo nga he dined at the house of one of the leading Pharisees, no? Yeah. Brad, diyangon, mga tao naniin niya. Yeah. Ang atong Ginoo nini maong okasyon, ya kini gigamit aron pagpanudlo nito mga tao. No, especially how to conduct oneself if you are invited in a wedding guest or a wedding celebration or wedding banquet. He told a parable to those who had been invited, noticing how they were choosing the places of honor at the table. When you are invited by someone to a wedding banquet, do not recline the table in a place of honor. A more distinguished guest than you may have been invited by him, and the host who invite both of you may approach you and say, "Give your place to this man," and then you would proceed with embarrassment to take the lowest place. Kita, Brad, ba? Kining natin, kinaiyan nato mga tao, Brad, na nga, we want to be recognized as an important person. Yeah. Lagi na nato, Brad, no? Karami itong attitude nato ba nga, we tend to think of ourselves as more important than others. Yeah. No? And sometimes, we have this tendency to think of ourselves as not just important than other persons, no? That we are better than the other person in many respects, no? Like for example, doon ay mga tao nga they thought that they are more intelligent than other person. Some they always think that they are higher, no, in stature because of they belong to the social class of the society. Some people also believe that they are richer than the other
person, no? And therefore they have what we call superiority complex. So nagi na nato, Brad. Yeah. Kadang atong pagka mapitas untong kagaling, we think that we are more important and we are better than other persons. And we demand, kanang mo demand bitaw tao, Brad, o kanang special treatment. So, kanang nga, for example, Brad, no? Usakay, di ka usa, musakay kong bus. Unya, doon ay usa ka tao dito, Brad, nga, minimal yun siya nga, palingkuron siya ng dapita nga, doon ay nakalingkod. Unya, gibadlong siya sa konduktor, ngano mo siya bulingkod niya, nga doon na may nakalingkod. Gingnan niya konduktor, waka kailan ako? Kailan ako? Baka kailan kinsa ko? No? In many places, Brad, no? In the airport, in the restaurant, and even the church. Yeah. No? Doon ay mga tao nga, they think that they deserve special treatment. Yeah. Kaya they think that they are superior to other persons, no? Ya kada may ingon lagi, wa mo kailan ako? Kinsa ko? Kailan ka na ako? So what? Kinsa maka? Ikaw, Brad, before I continue, sa ba imong being a lay, no? Imo makasinatian na mga classes mga tao. No, how would you react, no, when you are when you encounter this kind of people in this particular kind of situation? Tinod na, Padre. I think part gina sa tao nga naagi na siya, no. In fact, kabasa ko anang gitawag og kini ang desiderata. One of the to suggestion or kining kuan nga kinahanglan nga i-treat ang usa-usa nga kining kuan lang, fair lang, dili nga mo-treat ka sa imong kagalingon nga ikaw labaw gyud ka asa ka mo adto taas kayo kag kuan ba nga imong panali mo nga how gyud ka kaayo. Kana I think, Father, that is kining gitawag natong pride, Padre, no, nga murag mo butang sa atong teksto sa kagalingon. And according to the church, no, nga ang kadtong daing nakapahagbong sa anghel nga gibuhat sa Ginoo, nakapayawa niya kana gumikan day sa pride. So inguna lang nga pagtan-aw sa atong teksto sa kagalingon, I think, Father, we have to control our mind kay according to our Lord Jesus Christ in Mark chapter 7 verse 21, if I'm not mistaken, that all sins, tanang nga mga kining sala nga atong mahimo, Padre, gikan gyud sa kining atong hunahuna ug diha sa atong hunahuna kung naa magdako ang atong pride. Pag mao na gini mahimutang, Padre, bisag asa tang ngadto mintag taas ko sa kuan murag labaw pa mo nang makadiman ka sa masimong gisgutan nga wag ka kailan ako. So murag mao na mo taas gyud sa atong teksto sa galingon kining pride, Father. Murag I think kanang pride murag mao na ikuan mo na kay gyud ana. Yes, ultimately, Brad, we go into that, no? Because the main theme of our gospel reading is the importance of the virtue of humility for everybody, no? Now, kini yung pagtanaw nato sa itong kagalingon nga mas superior pa kay sa uban, Brad, it's a form of kanang kwan, it's really an expression of pride sa usa ka tawo. Yeah. Busa, nahibawta, Brad, nga in the eyes of God, no, wa magitay ikapang hambog sa itong kagalingon kay we are only His creatures and He is our Creator. Yeah. Unya, among us ba, no, the way we deal with everybody, no, among ourselves, no, mga tao ta, Brad, mao na karon ang dako kayo og problema sa atong katilingban, Brad, because there are people who belong to the higher strata of the society and are also people who are in the lower society, stratum of the society. Yeah. No? So, naagina sa atong mindset ba nga, kanamatawhan na sila sa ibabaw, kita des obos. Yeah. No? Doon na po yung ubada as middle class. No? Nya katong mga des ibabaw, Brad, no? They always claim special privilege in every sphere of human life, no, a special privilege, special treatment, and they would always demand, no, that kind of treatment and respect sa that the rest of other people. Pero lagi, Brad, no, as Christians, unsa magyud ang right attitude nga batunan nato. Yeah. Now,
I would always insist, and this is what I always said in most of my homily, Yeah. that let us always follow the way of humility. Humility. Now, mao na mingon tong Ginoo in chapter 11 of the Gospel of Matthew, mingon siya, learn from me, for I am humble and gentle of heart. No? So, sundan ninyo ko kay ako usa ka mapaubsanon ug malubo og kasing-kasing. Kasing. So, ingon na natong Ginoo, Brad, no? Ang humility tong Ginoo is very, very, very very superb yun, Brad, no? No? That's why in the letter of Saint Paul, we read and sing this Christological hymn on Christ's humility, that although he was in the form of God, he did not deem equality with God something to be grasped up. Rather, he emptied himself and took the form of a slave and was obedient even to the will of the Father. He was obedient to the will of the Father even up to the point of shedding his blood on the cross. Amen. So the humility of Christ, Brad, no? He preached humility. Christ our Lord preached humility. No, although he was God, but he did not claim himself to be God. Amen. No, he emptied himself according to Saint Paul. Yeah. So, iyang gihubo ang iyang kaugalingon sa iyang kinaiyas pagka-Diyos. Ug misulob siya sa kinaiyas o sa katao. Nagmapausanon siya ug napasinugtanon sa kabubuton sa Dios hangtod sa kamatayon sa krus. Amen. And because of that, he was exalted above all creation. So that means, Brad, no, the way to real greatness in this life is the way of humility. Amen. It's not the way of pride. Yeah. In other words, no, don't claim honor for yourselves. Ayaw i-claim na ikaw deserving to be honorable. Yeah. No. In other words, no, if you want to be honorable in this life, Yeah. you have to earn it. Don't demand it. Yeah. So it's different to demand and to earn. So if you want to be honorable, no, be honorable yourself. Yeah. Live a kind of life worthy of being a good Christian, a good person. Yeah. No, there's so many honorable men and women in our society, but they are very dishonorable in their lifestyle, in their manner of living, in their behavior, in their attitude, and that is not Christian. So I hope ato mga katawhan makakaton niya ng mga pagtulungan sa itong Ginoo, kay kini maong pagka-mapausanon is the greatest virtue that one must practice if that person would want to be called real Christian, Amen. real disciple of our Lord. And we'll be back after this short break. Please stay with us. Thank you for staying with us, Brother Adam. Padayon ta sa atong pagtuki o pamalandong sa atong Ebanghelyo karong Domingguha on the virtue of humility. So, nini maong sabingas ng Ginoo nga kung ikaw dapiton sa kumbiras kasal, ayaw pag lingkod ngadto sa dapit nga pinasidunggan. Kay tingali unyag dunay lain nga mas importante pang tao nga nimo kay kanimo. Unya maabot ang host sa maong kumbira, papawaon ka kay lain tao nga deserve niyang maong dapit o maulawan ka lang Hinoon. So to avoid embarrassment, matong pastong Ginoo, you go to the lower place. Yeah. No? Nga naman, kay kung panaglitan, tuwa ka dito sa usa ka dapit nga ubos kayo, unya angay na ka dito, ibutangan to sa dapit nga pinasidunggan, mapasidunggan Hinoon ka. Yeah. In other words, no, ang dili nimo ipamugos ang imong kaugalingon. Wala gina akong giingon, Brad, no, nga kining pagtahod sa mga tao dili nato ipaubos. Yeah. No? Dili nato ipamugos. Ang bot na ipasabot, Brad, no? Kung dili nga if we want to be respectable person, we have to be respectable sa atong pagkatao. Amen. We have to choose the way of humility so that we'll be humble. Kaya matabas ng Ginoo sa atong Ebanghelyo karon. And this is in fact the main theme of our gospel reading. Mingon tong Ginoo, for everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Yeah. So, klaro kay na, Brad, no? Kinsa ka itong mapataas yung kaugalingon, kinahanglan magpaubos, o kinsa itong magpaubos, ipataas. Yeah. So, kinsa mo yung paubos nato, Brad?
kinahanglan nga kita mo paubos itong kugalingon, Brad. Aron ang Ginoo pa ibayaw tangan to sa taas. Yeah. Apan kung ipugos nimo kugalingon nga tuwa ka to sa taas, and you are not deserving that. Yeah. The tendency is you will be forced to come down. Yeah. Maulawan ka lang Ginoo. Amen. So, again, let us follow the way of humility kay. You know, Brad, kini usahay nga kanang sobrang paghambog ba nato, sobrang pagtan-aw nato sa kaugalingon nga we are how superior ba. Yeah. No, sometimes ang Ginoo mo correct nato Yeah. in a very hard way. Yeah. For example, Brad, no doon ako'y classmate ka ni Adto, no? For the sake sa itong mga TV viewers, no? Yeah. Doon ako'y classmate ka ni Adto seminaryo, Brad, nga he was very proud of being good in academics, mga bright kuno siya, which is true, which was true. Yeah. Kamaong siya sa klase. Pero he was very proud. Yeah. Hambugiro kayo siya, Brad, nga labi na kung makakuha siya taas ng grado during exam, makakuha siya perfect score sa among exam. Ang iyang test paper, Brad, iyang itong i-post sa bulletin board dito sa seminaryo. Aron makakita makita ang tanan nga, so bright taning tawag bataan na. May kay dili baligyan. So, moto, ingon siya proud ba sa iyang academic achievement nga perfect score ang iyang kuhan, nakuha sa midterm or final exam. So, bakit ito iyang buhaton kada exam? Basta, dagko kayo siya score, iyang ginang i-post ang iyang test paper. Nagpari to siya, Dre? Tayo pa, unfortunately, wa pa pare. Ang nagtabo mo ni, giunsa siya pag-humble sa Ginoo, Brad. Yeah. In our comprehensive exam. Yeah. Sus, na blackout man ang iyang mind, Brad. Uy. So, wa na maging siya ka-answer. Abot nga, blackout maging siya to. So, flat zero ang iyang test paper. Uy. So, we were thinking, and we were waiting, kanong sa ito i-post ang iyang test paper na flat zero, wa na yun na i-post yan, Brad. So, God teaches him the hard way. No? Mas maayo na lang yun, Brad, nga magpaubos lang ta, aron dili na ta maubos pag yun. Yeah. Kay taas ka na gani, Brad, dali na kayong ipaubos. Kay taas na taas kay pug taghagbungan. Mao na tinuod. Yeah, in other parable, actually, Brad, no, the first parable is addressed to all those people who are invited in a wedding banquet or in a banquet, no. The second parable is addressed to the host. Yeah. Mayroon itong Ginoo. When you hold a lunch or a dinner, do not invite your friends or your brother or your relatives or your wealthy neighbors in case they may invite you back and have your repayment. Rather, when you hold a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. Blessed indeed will you be because of their inability to repay you. For you will be repaid at the resurrection of the righteous. So, mga ni Brad, i-address niya nga to sa mga host kung doon ay usa ka wedding celebration or in any celebration. Na atong tendency, Brad, ba na kung kita nanagay tay mga celebration nga dagko, no, kasal, bunyag, fiesta, Brad. Yeah. Katong yung mga dungganan yun atong invite mga gobernador, mga mayor, mga big shot bas community ba, hasta pare. So, kato mga pobre taon, pahamod no, ikay taon to, Brad, no? So, yan ang klasiha sa attitude, Brad, no? Kanang, dili na maayo para sa Ginoo. Kay matod pa niya, kung mang-invite kanila di matawhana, tendency, makabayad sila, makabalik siya, magbuhaw sila, invite mo. Yeah, there is no merit in that, no? Yeah. Whereas kung imo ning invite-on kini mga kabos, mga ama, mga crippled, mga piang, mga bakol. No. Dili man sila makabawas nimo. Is that really literal, Father? Kanang gisgutan niya? Yes, of course. No. Sa atong di man gitingali. Mo lagi kay tungod sa atong social kuan ba nato kanang attitude nato, Brad, nga kung doon na tayo wedding celebration or any celebration, Brad, no, we want to present ourselves to be superior than other people. Yeah. Kay tanawa na good, ang iyang kuan, ang iyang luhod sa iyang anak, so si Mayor gyud, si Gob gyud, si Gobernador gyud, so si kata ng nya kanang mga gate crossers din. Nya
Katong taon mga kuan, mga Pobre ni tayo kayo nga gusto yung tayo magkakaon. katuin taon mga ubos kayo. Sus, oo, yun. magupuhupo na yung taon. And yet, these people are being loved by God. Yeah. Okay, katong Ginoo, ang iyang although God loves all, but He has what we call a preferential option for the poor. So mao na nga dili nato i-discriminate ang ubang tao on account sa iyang social status. No? Mas maayo na lang yun nga kung according to the suggestions ng Ginoo, kung doon na tayo celebration, mas maayo nga ang mga pobre na lang yun atong pakanon. Okay, kada mga dato, Brad, they have more than enough sa ilang balay. No? Whereas these people, kini mga kabos, seldom we can eat good food. Bitaw. Yeah. Kung mao na ito pakanon, it's more meritorious, no? On our part. Kung kini mga tawhana, mga kabos, mga piang, mga bakol, mga amang, uban pa, mo'y atong pakanon kay Makililimos na sa dunay reward nga atong mapaabot. Whereas kung atong invite-on kato mga big shots sa atong katinigban, so there is no reward after all. Kay kini mga tawhana, they can repay you back. But these people na imong giatiman, imong gipakaon, they cannot repay you. Yeah. But you will be repaid on the resurrection of the righteous. Matod pastong Ginoo. Pero sa observation ako dre anang karon nga panahon na sa modern country mura og wa man gina makuan tingali Tungod lagi Brad kay tumana. ang ato ba we want to preserve our social status. Yeah. Tung nana nato ba nga unta ba kay we want to Christianize our society ba. Nga unta kaning ato ba kabos dili unta nato sila trataron nga inferior ba. Second class citizen. Ang bottom line din ni Brad mao ni nga in the eyes of God pareho ra gyud ta in dignity. So we should not discriminate these people on account of their physical and social status, no. Yeah. Nana. Pero lagi sa unta man ni pamatas kalibutan, we are living in a very imperfect world, Brad. Yeah. So mao na nga mao ni nagpalabi ang kalibutanon kaayo nga pagtratar nato sa tuwa isikataw. Yeah. Dili ang paagi sa pagtratar sa Ginoo labi na sa mga kaigsuon natong kabos. Amen. Now, ikaw Brad, sa imong makasinatian, you are in the field, no? You are in the world. So makakita gyud kagyud unsa gyud ang ang kahintang, the real situation sa atong katawhan karon. Tinod yun adre sa among pag suroy doing our apostolate dili man mi ana sa kuan gyud. In fact, during sa kuan kining gathering sa mga organization kanang gitawag sa Commission on the Laity, Father. Klase-klase ang mga organization. Unya sa tanang mga organization, ako ginang gi-emphasize nila that Catholic Faith Defenders in Cebu sagad gyud na kami mga CFD low profile. Kay sagad nila padre puros magyud kayo nga na gyud tag-as kay kuan ba. Nya kami manglakaw mi dito sa mga kabukiran. Amo gyud moobserbahan ang mga kanang mga kuan gyud kabus nato mga kaigsunan. We are doing our apostolate. Dili nadtong mga kuan gyud no, mga tag-as, mga ino nato mga habog sa katilingban. Dili kadto yung mga kuan kini yung mga pobre gyud kay lagi to amas mga bukid-bukid. So man nga Father, ako gyud na obserbahan nga mas malipayon ta og kuan makahimo ta sa atong apostolate, makalagad ta sa atong mga igsuon nga sama ra nato nga mga kuan gyud makadawat sila. Kita mga pobre, makadawat hapon sila, compare niya itong murag taas-taas sa katilingban. Murag layo, maray na yun, ni Prince Padre. Yes, bang. Kini Brad, kining maong ebanghelyo kanato, no? It also invites everyone, whether rich or poor, to examine their own conscience ba. Yeah. Sa magyud ang ilang naas ilang kasing-kasing. What do they think of themselves, no? Especially if you are rich, no? The way you feel about yourself, the way you treat other people, no, on account of your material possession, unsa man ang imong gibati na para sa imong kaugalingon niya. Kita po mga kabos ba, di po nato ipakaubos tong kaugalingon because we are kabos. Yeah. Now, we should not feel bad being poor, and we should not also treat the rich people, no, kadang with anger, with saygod na natong tendency Brad nga masukuta mga tao nga mga mas bato pa kay nato niya mas makuan ta nila ba maibog ta nila no nga kuan kay sila maay kay sila kahimtang kita nga to lang god nga
whether rich or poor, we have to accept our situation Yeah. and strive to live the best of our Christian life, Yeah. no, in a way nga makapahimo tas Ginoo. Bilaw. So hinaut-on ta brad nga kining wrong ebanghelyo karon makakaton ta og pagtulunan nga maghigugmaay ta sa usag-usa. Because I tell you brad, there is no love without humility, and Yeah. there is no holiness without humility, Yeah. and no salvation without humility. Yeah. So mauna, kinahanglan, let us follow the way of the Lord, Amen. which is the way of humility. Amen. Thank you so much. And atong padalangin atong katawhan, brad. The Lord be with you. And with your And may spirit. Almighty God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you and good day.